Ulu ölüğüne ebebit kıtılıgar, ulutuyan turan anınısta ölüğüme bit, olan kotun ıhığa. Eti kurduk ölüğüme uluğun kamuğay tılla kohonyuta Natalina Kençevna Ivanova tıllarından bugünkü olanqa ıhığın yürüyle harılıtın serin tomun bu hefirge sağalıbıt. Исэх Аланхо в Алекминском районе должен был состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на этот год. Тин байдах олахыны сиригер, ön bayıngnak ölüğüme uluğugar bihige bu olanqa ıhığın uruydu ayxalı körsöğüt. Manna John Serge uygu bıyang ardağın anныgar bu anyak koçutun ürdüger. Olanqa qohullar al katın dupmaz kıtılıgar bihi kıtıtıgar bugün olanqa doğrayan ürdük mene xallanga köreye kötüyoga. И сегодня мы с большой радостью встречаем 14-й национальный праздник Исэх Аланхо в Алекминском районе на благодатной долине Аннях. Добро! Onun
Матери солнца открыли белый путь сюда, остановились на берегу Алекмы, отметили стоянкой долину Анях, оставили на камне вечное послание. Поклоняясь солнцу и луне, благодаря Бога охоты и безбрежной тайги, Баяная, прося милости и добра, покормили духа огня, потому благодать им снизошла неиссякающим 7 веков добром. Juga niba eleng naraf bakal deng naraf gulubun cukala idu katukalan muttula amufkal ayava ayav kakal muttula agikan bukakan mutsunaba galan jerep ororit kateliktin awan kil kateliktin etkan mut arava galang narap buga kanim tut galang jarap sunduk awan kil kateliktin orortin kateliktin ayangan epkan jebgaba bung narap ayat bijaktin galang narap tu nukul Nulgijene ororit. Evan kil, golubundaga duntaga channel, nungartin, nablavur bar davlan kitin, oror bar itin kitin, ke galang naraf, ayangan, cukala, idu katukalan, muttu galang naraf, ayangan. Çupurun, görübüdülen, isteserke galen. Argahıttan tehinnäh, algıstılı artçılaq, ayıqan aymaqtara. Göksütten tehinnäh, kömüskes sanalaq, gün örkön jonloro. Artçılaq tılı amalıyan, ayılarga artık arayan, Kihi aymaq keskilin teniter, ayılgılaq, ayı oyuna. Oňa öttüger 9 suban turya kurduk, oğluğuduğu hollanan. Qaňa söttüger setteti hıkıtalık kurduk, kıs oğu senelkelenen. Olonqo ıhığın türegin, anyak koçatugar olur doğru, kötögüllen iherin. Sühüqqa turan, sügürüye körsüğün. Внимание! Ведомые добрым помыслом, давайте же встречайте благословенного белого шамана. İtilibit iye siripbiditçilerin kıtta, erkeğileğ tılınan egel-gelen eterin, ağrıgırar ulu ayıları kıtta tupsarılağ tılınan tölkölön tuoyarın, künce högöy oğuloro, kupputunan sürbütünen ılınığın, ebbitiger qammıtıgar iŋerinieğin. Oroy aykal,
Oroy ayqal. Oroy ayqal. Ürimeti pet üytmangan xallan ürdük düldüte. Biteri hugosoq bitütök xallan bippesi peranlaq bitunu yaqtaq bahılıga. Alamaymangan xallan ar ayılara hangastanalaq ağa bahılıktara ar ayı toyan. Üte qaraqqınan kör, üte dülle tahar. Ürüngtün ölleye, qaratın qarıhıga bolar kördühü bütün, ürdük üte sanağın, öre tutanılırın, öre katılınargar anan minen attahan kördühün erebit. Ketçeri bet keskil biten teriyerger, ularey bat uygubutun olaq turgar, ayqal! Üstoydu kulugutun tutanılara açılara, orulurudun kan, çıngırır çıngız kan. Orta turudaydı oluğu ogdalı batın, uludaydı uğrağa kehelli betin. Odun kanın uhuta, çıngız kanı yağa, onnuk bollun. Mundara! Bilgelir bilge kan, tanqalır tanqa kan, jılgalır jılga kan. Tölkölök tüyenemangan törek bit, tektir getep terbetin, oçurga oğustar batın. Qarak bıt ahılının, kolgaq bıt tobulunun, joğur bıt uhugunun, ep bit sastanın. Tusko! Südük üstek, süngahın. Süller etin sircittak, sağlar çağılgan argıstak, orta turudaydı oluğun alıstak, Jang jahaksız tıbatın, tumu setel tunuy batın, iti tığınan iligey, külmürdes okkunan arçıla. Alыс! Toğuz mutukka olaqtaq, toğuz çolgan qaraqtaq, kuulattarar öreqtaq, ulu sorun toyan. Satabıl bıtın saq, joğur butun arey, örken öyde, ide bitin bahalattar. Sölgür! Kenkenir kiyen qallan, kırıyı kıptay kınattağa, komporun koday ayı. Alamaymangan qallan, arılı gelgen qaraqtağa, ayı xanay maqtaran aranga çılı tur, iki ataqtağa ili ayani çemçülü tur. Oroy! Sakane sakan orbut, kehini kehen oran kelbeppet, dollu kulgaqtaq, tangara beçetteq, tüörem tas tuyaqtaq, ordaq küröjü hegey. Sıhı muğunan sıspay selle, ülle turarıpte, alla turarasta, uaqtaq menge kınyar kımısta, koru.
Сирдойду оғын оқтур, отмас сүрін сүрдүр, әден эйақсет хотун. От бұғынан обығын аспыт, ойу бечік олаттар, сәбірдік анынан сібігін әспет, оғыр бечік кыргыттар. Кымығынан ұтақтаң, үрің сөлігөйінен күнділәң. Керетілінен кепсәң, алғығы анаң. Күйегәл нұсқол! Ол оғанан ройдур, кыз оғанан айхаллыр, үз сақаны үйескетер, түйет сақаны төретер, ұраң қай сақаны уғатар, ақтар айығыт қотын. Алачақчы айхалла, жаралык! Ағыс атақтақ ажарай беға. Үрдік мен ақаллаңы батыңынағын, төрт үдіген үйеденге сирдемметің. Сылғар бұры бардан үст үтетілін. Сымна, оской, сүт, қараған отын қалбарыт. Улу ялы белек, унарар бюро, күйістәқ күлігір, күйені көғатчыр, күйіқ суғу төлін. Күл кеберіне чүтчі кыламан. Өрәбіт осқыны хүлін, қоммыт осқын қоңнырын, аха чалбарый. Үйер көт, айың жынын амарақ қарақынан көр. Ағыз силақ сағалақ, алағарқан тәтігеркен, ан еді дүмітчіте, ан алақчын қотын. Айың жынны біраллақ ұғығын, айқалла ұруйда, бәттәқ көрін мүчіккін. Бай қараты мүчіте, бай баянай. Қорағатчы сүйрік құралай берген. Сүйрер атақта қыттан сүргі оқтақ сесті қыттан діріделігі айтан етен қолу. Дерең далайы бетітчіте, күйек боллық,
тоян әбет. Кемис қатырық тақыттан, кетеркін ат тақыттан күнділі тұр. Улу әбе қотын ұтық қочабыт итчіті. Кәтет келігі тегер кескілләқ ұғақ бұтын ұстарын улу қорғағы тегер улу ұғағы оңыттырың. Үте қарақытынан көрің. От маситчилері әреке-жереке олыр. Бәттәқ болың, өрін көтің, сүйрің жерен кәйдәң. Қору. Сақаны сақаң орон сандарпыт, кихини кихен орон келбеппит, жени желі тәтчі күрүүні ухататчы, алтан сәргені аннятчы, ал уоту умататчы, төлкөлөк түхілгені төріттәтчі, түйерім туяқтақ, нәлім сиелләқ, үйт маңан жүхіннәқ, доллу кулгақтақ, күн жөхөгөй тойон. Бәттәқ көрін, мечік күн. Утренний гость добил, когда мы не колдах. Хочу идти вообще сказочно. Почтенный старец Борис Семенович, с уважением просим вас первым почать никем из сущих еще не отведанный крепкий кумыс из молока молодой кобылы, исполненной благодати, наполненной благой защитой высоких аю. Олон қобуды хеғар, ойу бичік кырыска, кымыз үрің тунаға, сартаңара ұхылынның. Үтік анья қочото, әғірде еға, әғірде.
Kustuk öngün oğunyoto, kımız ardağın ühabıt. Ayılgalın bar jonunun, oğtaq kımıhı ıymaqtan. Tırkıl sıdın dımmaqtan. Manan kulum uykutugar, uruy. Kere kulum kehitiger, aykal. Ayak tutan ahadan, kündü ılcıttar bıdın köyü kımıhından kömey ködöğün kündülen, son suraqtaq kerekepsellaq, olun qobutu hığın serin sider dibit, tuğumun tolor dubut. Ыtık anya koçotugar, sette üye tukarı ketçeri betkehti ketit keskil bollundu. Ağız üye tukarı aralçı badak sabat, ay kal meçil bollundu. Doğuz üye tukarı ulari bat buğarabat, uruy tuzku bollundu. Kömüske baran kölönkeleri, anyağınan artıktanan, massalaska sohulak olon kohut bertere, allan bodoy bosirderin, keriyenkeler etiler. Dorğonaq toyuq doğur doktoru, omunnaq olonqa argıstaqtarı, ilbistaq itçilaq tıllaqtarı, samnıbat uostubat ıralaqtarı, uosnamoğar kirenleri, gün bugün aqtılla turallar. Kortuktaq kuluba idelgin, ustullaq uran kaybertterin, surahan ilcitten jetiger munyara. Olonqa alıptaq kehetin teriyen, bastıntan bastını manılan, manyalan atırdar boğalara. Степан Иванович Идельгин, купец второй гильдии, почетный инородец, меценат, бессменный голова Алекминского округа. Степан Идельгин приглашал к себе известных сказителей со всех округов Якутского края, часто проводил вечера Олонхо и одаривал их ценными подарками.
Anya koçotun ayanı dolan kohuttarıgar, dorgonnoq doraba, eylaq ağırda boldun. Min hegini manna belli künge mustum. De onun kantan kanlaq, kimten kinnaq, uran kaysaqa ucordara tiyen kelen turar gıtın, bar jongu tugar akkıtın attan, antıl gıtın amalayın. Kıllahari kırsıttan ıpsarılaq, ıllamtıllaq, ürü babança. İkkisine örükte ikihide masjid manı idalaq, kömüsçüt de berde, mehale şaraburin kumarap. Dorgon oq toyuktaq, mekçirge ola, beheleytaq mehale. Urantıl uhugar korullu but, suntar toydağıttan uççuy but, tüylaq uyban. Kömüstaq tayğannan, bülünden, bulungunan, burlağınan sılcı but, ürü miterey. Barga baydaq marqa uluhun, keng nürbatıttan sılcar, doğuyuk uola. Dorgonnoq toyuk doğurdoq, omunnoq olonqo oğoloq, dalaq kurdaq, taatta kihite, akım us. Oroholur evekke olonqo tugar umsullubut, juahargar abılammıt, biyeçere olonqohut. Boroğun uluhun sığaq neheligitten, bacağız olonqohut. Jadogottor bilistibit. Bugünkü bitey mağan künge tıl içite ötük çığbıstan attı biter barın kurduk sanan. İlbistah tılının ilin kelin tühersen tuta kohuyan bir olon konu ayan taharır kıhkıtın ködderen ulu olon kotühülgetin oloqtoğun bastın olon kohutun öre babança. Haydak kurduk etigini, olon kabahın salayar toyukkun, siteren kotoron tolaror gör kördöbün. Siten kelen olon kolatular diyen ayma hıyar bu alayak arat muara kotun derin juağıtın bol koyun kördük kütüne kan luanı balık yüeske bite bualuağım onu hügüllü betühü bayattı bat bağanı gına
바다를 안녕 Сәтті үйт маңанаттақ тұйкын бұқатырдар тоғыз үйеға тұскулабы дойтуларғар. Оғыныр бұдып бетінен ұтын бұл көян көріқі. Eski üyege deri öğüllübet öhü bolun. Oğuğun üye tukarı tukka hıybat dur bolun. Mayat tıbat bağana bolun. Karılır. Bu onur but iye doydu butugar. Kamsır karamay esköktün. Olmur bolun. Koskokol cuktak boğuyar sülüktek. Ucaman tılak. Uran kaysağa oluğuluktun. Uran kaysağa oluğuluktun. Сәтті үйт маңанаттақ тойкын бұқатырдар, тоғыз үйеға тұскулабы дойтуларғар, ағыз нуарал жын удағаттар үйәхәттен түстілер.
Әтті үйт маңанаттақ тұйкын бұқатырдар, тоғыз үйеға тұз құлабыт дойтуларғар, ағыс нуарал жын удағаттар үйәттен түстілер. Ағыс нуарал жын удағаттар алған селәм бар бұт кең арасыя байқал төрт оң қотын жақтар туақтадың саға улу талақ дойттуларғар. Қабыллар қаба ортотуғар, көп тәдей көп сүлген көміс ұятығар, көғын көдір құс түрін үйескен сыппын. Көп күйегей уятығар ағыз кырылақ марылыр үрім та сымыды үс мұн тоқылы бұрттақ үрім көміс сымыды төлі аннян көбісті
Örötür bolpata koyut töröbüt küçük sımıda delbe ıstanna. Kallan ola, ol kırılır sar bu katır tura düşte da oyun tura giren tıkılın tılıttan siyette atır tayağı ayağıttan siyette bur kılı munluttan siyette. Soğuru beğediyek ketten tımlı tağı sıtı talaktığın kurtuk sütü tığıl sırılatçı tığılırda kırığı karakta karalan oksan oğur but katırı kartları tuppuk kurtuk kartastıgas ikkide getin ıraktağ soğuru beğemegelgen kıla ırı ıllı toyuk tuya tıl ete sılcı bıta. Hatına kelen otup tөгürük sılga bol kullan Öreyün erken vuruyum onuttan tutan turan Sağın tuol bu töce on tukağın tuttu Öredü kadın ütü Borsir boyuna den tasir talı tadem Ögeyer künandın küste geden O tutsul baskan söpöt Oroyunan on yoror turağı sattık doğru
Eren töstök suları ağallı bıt mebomanı Satsılgım Sette günlük sirinen tayır sinye bula siyerginen neley bitinen 30 günlük sirinen oksullar vot burkan kuturugun üst sirinen kürüllen öre tanları kodogostonan öre süren koruya tör. Олохуна батыр, қаралжектан көппіт қара құрттуяқ олар құртту қаптасқына түйәп баран қара бұру тасын үрін үттігар қамбатчы олары түйәт. Жоллоқ улу дойду тугар, илгеләқ иясірігер, аянната тұрттам.
Beyeğer eriye oksunan kebistek kıyne Üs ürün gömüz Uyaktan as ol yetek kıyne Subuya patas kuol Yede pine emye Doydum kine ayıt kotun sergete aldup katınım içite arlun kotun Minde tahkihi öngürges uğum kıtatta ubağas inirim koyunlu Bu yehebeğa ütüye bu hatırdar yüz güller diller Batçan adılı öngöymeri gındılar Hatun eziyem minkinlerge beyan barar gatiydim Süz kihi sügrüyen ubat sübetine sübeler Ay mı
Baram bihi bit sörüsöp kettega diyen elin arka diyeki erkiye körün turda burdu onyur bul kunyagar burda da kılıya onyur kırdalıgar kılıyda bılırın ıtınağar budan orduk bol budun bilinne angar elitinen ses tutunna angar elitinen öttük battanna je ol turdağına güden erili bu hatır bihi kihi bit katılla onyur katınar katılla onyan kirem barda. Çöptük kavlan üdüger yüzke bit
Edegil mağan ustarıgın ütan köy vurup tutarı demin körde Tedegil mağan ustar eheka mahtat boldun. Ehegi bar boğulangı diyerine ciyeşiriye diyer keskileter elinne. Baragay ciye bahalık tanar malahına elle. Sattaq oloxuna botur. Yürüyde götüde ürden turtdağına ırgılaq səhənnə qıtıp qohadı haqtaq ırgılaq ıtçattar ıllıq kurduk ılınan tuyuq kurduk tuttunan kiren keldiler. Sattaq oloxuna botur. Kolonnoq doğru toğuz bulas uhunnaq moru. Soqqısı uaqtaq namana kolun. An doydunu arçılan alqız bahın törütten. Ağa bahın salayan ölpöt ütü örögöydünün uruy tuz kudu guydanan. Uran qaytörde bualan atıran arbanan olur puttara evite ühü. İster kulgaqtara, serken sehenlitlere, sitimden sitersen, doğuz olun kottan tanan, oroyunan on yur, oroy turağız attaq, olaxuna batır den, uratı olun konu ayan tahardıgıt. Bu bele künge arısı allar anya koçotugar, ayıllan taksıvıt ayıbıt bu katıra, öngör ottaq mastaq, ön bordaq ölökme serin otun, jonun sergetin ağı suya aksamaqqa, toğuz üyağa toxtabaqqa, harana çılıtırdın. Oruy! 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 На сцену для церемонии водружения Ытык-Дога приглашается
глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Аннях ытык маны қачатын түлкілік түлбеті хүлгетігер, ытык туғаны туруру анняр, өрігөйтіқ түгеммет үнне. Настал торжественный час водружения на праздничном тюгюльге величественной долины Аннях, символа Исеха Олонхо, Ытык Дога. Обалас тоқыру ордук санатар улахан сололон. Бар жоңғыр баттанар күнігер барағай бағана бол. Сон нороккар солбон уйыр күнігер сон дурда бол. Славься на всю область мудрым руководителем, всем на зависть. Будь опорой крепкой своему люду, когда ему будет трудно. Будь защитой прочной своему народу, когда ему придется туго. Олонқо үхігін үтік дуағата аннелынна. Уруй! Ытык Дога, символ Исеха Олонхо, водружен. Уруй! 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 Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Аялды биске эвенкил тагылгын. Добрый день, дорогие друзья. Өлөхмә херен отун ытык маны жона хергете. Рахтан чугастан кәлбет ытык табылла хылжыттар. Күнді доғыттар. Бука барагытын саман хайын кәлән. Өлөхмә херегер ухунлук күтілді бүт. Олың қабыты хыға. Бұяң ардаған хеппетінен, кәлбетінен итеті істінді қағардырайбін көңіллән. Бастатан туран, ис сүрәқпеттен, барыбыт аттыттан, хақайрын лоқтақтырын аттырыттан, өлі өқмелерге
Бу хыга тарибит чоңго херге бараларыгар ис сүрәк биттен макталбытын тердебит. Улахан ырхаттары көрсү биттеринин кейлер бартын каяннар бүгүн бертәхе хык ыглынна хагаланна. Былыр-былыргаттан өлөк мехригер элбек омук догордохон эләхты күлелән үләне өрө тутан күн бүгүн өлөк мехре сакахре баласканна хайдытыгар бигетерек болар. Беге олон кабыты хыга беге түмсүләк бетен һәм олак бутын көддөрөр. Беге бай культура бутынан кең туттар бутын. Иннике баран хер жулурдак бутын андай дуга баратыгар биллеребит көрдөрөбит хыгак бутынан. Дорогие друзья, я искренне поздравляю вас с замечательным праздником с Исехом Олонхо, который ступил сегодня на священную землю Алекмы. Хотел бы искренне поблагодарить всех устроителей Исеха, жителей Алекминского района, которые, несмотря на все трудности, несмотря на пандемию, смогли организовать и сегодня проводят этот замечательный праздник. Уже без малого 4 века земля Алекмы сплачивает представителей самых разных народов – эвенкийского, якутского, русского и многих-многих других, которые все эти века в дружбе, в согласии работают во благо своей земли, своей республики и нашей великой России. Я искренне рад, что сегодня здесь, на этом Тюсюльге, присутствуют гости из многих районов, из многих стран, которые приехали сюда посмотреть на этот замечательный праздник. Алекминский улус сегодня – это район активного промышленного производства, развития сельского хозяйства, возрождения лесной промышленности, пушного производства. Это край высокой культуры, высокого качества образования. Я искренне уверен в том, что сегодняшний Исех Олонхо еще больше сплотит жителей Алекминского улуса и поведет их вперед к новым достижениям. Я искренне желаю всем якутянам в этот замечательный праздник, в день Исеха Олонхо, счастья, добра и, конечно же, главное, здоровья. Будьте счастливы! Барджоном, сахабы сирен улықтақтыра, бука барағытын, оның қобытығыға, бука барабытығар бүйінге тілібет алғыстыл тейден, байлы толығы, жолы хоргуну, кытанақ дұробияны. Оның қобытығығар, сахабы терігер, ұлу Россияға, ұруй! Уруй! Айқал! Уруй! Айқал! 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 Слово предоставляется первому заместителю председателя Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия, председателю Национального организационного комитета по подготовке и проведению второго десятилетия Олонхо при главе Республики Саха-Якутия Александру Николаевичу Жиркову. Ayıldı bizke evenkil tegeldin. Ötük mani ölükhme cana sergete egini örkütülak örgüydü olan kahvega kırcağız ölükhme herger sağlamıtından istinlik ağır delibin. Дорогие жители древней земли Алекмы, вот и долгожданный Исех наступил
пришел на эту землю. Сегодня на Алекме идет дождь. Мы народ с испокон веков, не избалованный природой. Лучшим помыслом нашего народа издревле было изобилие, плодородие. Для наших предков, народов кочевых, это было предвестником лучшей благополучной жизни. Өлөкмөгөр бүгін кәлән алгыз күрдік түйен аспыт, илгелі қардақ, мен санақ бар, бұйыр күйтілі бүт, өлөкмөгөр, өлөкмө серігер отуар, өңірік көястар, сатғылабыттарын, үрдік айылар, өйден, әбетер баға әт күңінтен олата бейге, тойық сұттар бұт манна кәлән, үрдік қаллантан, үтөкөрді хүлерін сағалабыт, үтік манытылларын істен, бүгін үлгелі қардақ, бейгі өк бұтын, өліқіме сергер індікетін дағаны ұйғы бұяң бар болдың ден. Бұд ойдуға індікетін дағаны кәскіл, сайды, бола тұрдың ден, алғыз күрдік кәлбіте, бұ бейгі бүгінгі күн бүтін, бейгі өк бұтын, бейбіт түң бұлыр көбі көдір бітін күтті, бәйбіт үйелер келче кәлбіті көстер бітін күтті, бірге сетімнер. Уважаемые жители Алекмы, высокие гости, все, кто сегодня присутствует на этой прекрасной, легендарной долине Аннях Кошето. Алекминский улус – это древняя родина эвенкийского народа. Это родина якутского народа. Это родина русского народа. Это родина многих народов, которые облюбовали, полюбили навеки вечные эту землю, облагораживают его и делают его лучше своим трудом, своим отношением. Это родина великих тоюксутов и кузнецов. Это родина великих поэтов, писателей и сказителей. Это родина выдающихся тружеников. Это родина людей, которые любят, гордятся и желают самого лучшего процветания своей родной земле. Да пусть будет так. Бүгін өліқіме серігер отуғар үғақ күні. Бүгін бейек бұқывары самай маңы таңыспытын таңынан үйерен көтен өліқіме серігер мұхынны бұд. Бұл олонқа үйіғін сүріңіз қоғаны сүрдәқ сұдырғы. Бүгін күнге бейге ал ототтон кәңсік тахарын ол бейге бұровыд үрті қалланырға үйрен аран тақсан атын ханлық тағаны бұруға бұл құспаққа чобу бейіне бәйбік кенеден үрді қайылар бұтығар тиен кенелер бейеқа бәйелерін алғыстарын ұйтан ол алғыстарынан бейге салайтаран инді көттігер олар бұтығар олонна ананар бұғық. Төхінен бейі бүгін өрәбіт көтөбіт, төхінен бүгін бейіге бұробыт үрдікті құнарар, төхінен кені сыты хамара топсар, отчынан кені өссірдік үйәліндел қалдаңы таққан, үрдік айылар кәңәрилерін кішігілатан, ол жан үйәттен алларан өйен көрін бараннар, бұл бейлерін оғылыра, аллара анняқ қошытығыр үйері көтәхілі алларын көрін кенілерге, ұйгыны бұяңы үгітан саналары көнерен бейе қалғыстылың төхеректәқтір. Онан де бүгін харсын төхек алларынан мұқавары әйләқ, илләқ, жоллақ, соргулақ, үшігей кәмнері тұскулан, оланқа үйіған өліқіме сірігер олақсы тоқайым. Уважаемые жители Алекмы, гости, сложный мир всегда нуждается в простых объяснениях.
Сегодня здесь у нас идет дождь. Это для кочевых народов, это дождь благополучия, это дождь плодородия, это предвестник богатой, лучшей жизни. И сегодня наши помыслы, они сроднились с пожеланием небес, и это благое знамение. Да здравствует народ Якутии, да здравствует наша великая Родина. Сахавыт сиригер, сахаденугар сергетигер, саханоротугар, букаварабытыгар, уйкулағы ғаққа, урай айқал болдың, айқал мечил болдың, жоллақ соргулақ болың, үшөйдік оларын төретір оғыт тәлкіленнің, итер сүйігі тетчіленнің, әгеннігіт анабыт күрдік алғыстақ, кәскілләқ әрі болдың, олонқа ғығар, уруй айқал болдың. Уруй айқал болдың. Уруй айқал болдың. Айқал мешел болдың. Слово предоставляется главе муниципального района Алекминский район Николаю Николаевичу Харбину. Табыллах ылжыттар, Өлөкмө районун ытык маны олоқтақтыры, Сахабыт сирегер, саман сайын кәлбетінен, саха кейтігер, сүрегер бөрігер чугас тык туппут, айылғалын алтыған, әтінен қанынан чапчыр, кутун сүрін ырастыр, ытык маны күннерек кәлбеттерінен, олақына сирегер, олонқо ұғығынан икидік істіңнік әғарделебін, Уважаемые жители республики и дорогие гости, сегодня Алекминская земля, прекрасная долина Аннях, рада приветствовать вас, уважаемые участники и гости национального праздника Исэх Аланхо. От всей души поздравляю вас с этим священным праздником, который посвящен сохранению и популяризации культурного наследия, эпического искусства Аланхо. На Исэхе Аланхо мы всей нашей многонациональной республикой обращаемся к небесным божествам Аи и просим благословения себя и своих близких. Пусть этот священный праздник единства зарядит энергией, придаст бодрости и оптимизма для исполнения всех намеченных целей. Желаю всем счастья, благополучия, силы духа и бодрости. Также от жителей Алекминского района и от себя лично выражаю благодарность руководству и правительству республики за такую возможность и поддержку в организации такого памятного мероприятия, который играет важную роль в сохранении культурных традиций и духовного воспитания. Еще раз всех с праздником! Үрін тудақ үғағанан! Çekeyter, eder çekin eretler, kındı kıdalı kırgıttar, duolan doksun ualattar, ililerten ılsıhan, tarbaktartan tardıhan, toңолоқтон tutuhan, akımaltan annihan, gün ergirin batıhan, kölü eheli ergiyen, ünkü tılın ütükten yüere tüheren, Jolcuha kamsanan tenge birge üktenen, tülbe kölge holon nağ tühülgeni törütten, sağa jonun ügehinen ayı aymak serinen, ahu haydır onyunu, ola khona seriger, olon kabut ühegar, oroyuttan tutuğun, ehe haydır onyunu, engeritten ılığın. А ну-ка, приятели, добрые мужи, удальцы, прекрасные девы, стерхи, могучие парни, возьмитесь за руки, сплетите пальцы, беритесь под локти по ходу солнца, кружитесь в хороводе.
çakider çakider bugün ölür günlerge ölür günlerge ayıl qabıt baraqsın qabıt baraqsın anan minen ağal büt minen ağal büt bu yanlardaki helerin dardaki helerin arı bolanca barın bolanca barın anyağa be hatunum hatunum atan bir yerde kurduk da atan bir yerde kurduk da uğran kaymağlara uğran kaymağlara uygu buyan günlerge uygu buyan günlerge unan bir betütüele unan bir betütüele saman sayın varaksan saman sayın varaksan salallı bir tatıgar salallı bir tatıgar ililerden högerden 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 yeteleli de ılsan yeteleli de sultan uğran kaydır sakalar uğran kaydır sakalar uğruydu ağında attar uğruydu ağında attar ağı daktım nibet ağı daktım nibet arak sıvıtın atıgar arak sıvıtın atıgar tağı daktım tağı daktım duvara talanca barın duvara talanca barın sarsın ılır günlerge sarsın ılır günlerge sarda balak bollunca balak bollunca öyün ülür günlerge ülür günlerge dara kaydak bollunca bollunca kara kalir kannerge kara kalir kannerge kakkala handa hujan kakkala handa hujan abuga biton yuton abuga biton yuton öydün sanan jakelen sanan jakelen çayın ara uçattar çayın ara uçattar kara kaskil tuğgar kara kaskil tuğgar kara kalir kualahnan kara kalir kualahnan kapsati hen maryağa kapsati hen maryağa uygu buyan tuğgar uygu buyan tuğgar uğran kaymağlara uğran kaymağlara kattır katani yağa kattır katani yağa daytar dayan maryağa maryağa uygu buyan tuğgar uygu buyan tuğgar uğan berbeta hukar uğan berbeta hukar ustalara uhatar ustalara uhatar havadda hakar havadda hakar havadda hakar havadda hakar Huruy tuska Aykal Mişil Aykal Mişil Politik evet berani sayda zaman lagi
нравится. Новый купим? Не купим, а поменяем. Выбирай. С видеосервисом Wink вы можете поменять фильм на другой совершенно бесплатно, даже если уже купили и начали смотреть. Впервые только в видеосервисе Wink услуга «Обмен фильма». За Wink. Ростелеком. Технологии возможностей. Дни Эсэха Аланхова Лёкминские гостей знакомили с богатой историей города. Ведь Лёкминск был построен в 1635 году, что делает его практически ровесником города Якутска. С центром республики его связывает и то, что основателем города также считается Петр Бекетов. Он в числе казаков основал здесь зимовье как пункт приема ЯСК с местного населения. Это и многое другое рассказали гостям, проводя различные экскурсии по достопримечательностям города. Готовились очень тщательно, с интересом, с энтузиазмом, я думаю, все ликминчане готовились. Проходили у нас и подготовительные этапы были. Ну вот, допустим, мы проводим экскурсии по городу, начинаем с начала города, как говорится. Это у нас площадь Ленин, площадь Победы, затем памятник Центросибирцам. Оттуда мы спускаемся с памятника, идем по пути, значит, Спасский собор у нас, часовня Александра Невского, памятник интересный реке Лени. Затем посещаем Спасское селение, реконструкция которого недавно прошла.